Habe. Hayi angibingelele wengane zakwethu ngibingelela nje uZulu wonkana ngibingelele amaXhosa wonke ngibingelele amaPedi wonke amaSwati wonke ngibingelela amaVenda wonke amaNdebele wonke abesuthu bonke ngibingelela amaMpondo wonke bafowethu yanibingelela egameni lobukhosi besintu sakithi njengabantu abamnyama nabo bonke engingababalanga nazo zonke inhlanga engingayibalanga. Ngifuna ukuthi le video le ngiyibonile bafowethu ko WhatsApp imfishane iqeshana ngangena ku TikTok ngaze ngathi angiyibuke ngayibona lesi senzo ngaze ngayiyeka ngayiziba kodwa ilokhu iqhamuke njalo ngiyabona ukuthi kufanele ngibe ne view kufanele ngibe nombono la kule video. Thina bafowethu ebukhosini bethu ngoba mina ngumZulu ebukhosini bethu bakwaZulu sikhula ngaphansi kababa uGoodwill Zwelithini kaBheka uZulu thina esikhule ngaphansi kwakhe siyamazi ukuthi bebuhlonipha ubukhosi bakwaZulu nabo bazo zonke inhlanga ezikhona ngoba bezahloniphe ngisho ubukhosi base England siyamazi ukuthi bebuhlonipha. May his soul rest in peace. Kuze kuzofika esikhathini la sika baba umhlonishwa inkosi uMisuzulu kaZwelithini okhona njengamanje siyazi ukuthi ubukhosi bonke buyahlonishwa siye sizweke nezinkulumo zakhe masibuka izinkulumo zakhe ukuthi isikhathi esiningi uyakutusa ukuthi sibhasobe ipolitiki sibhasobe amaqembu epolitiki. Yabona njengamanje lento eyenziwe uSibusiso Duma la bafowethu lento iveza ukuthi njengamanje uma singathi thina njengabantu abamnyama sisafuna ukuphinda ngomhla ka29 May sivotela iANC isintu sethu noma usiko impilo lwethu njengabantu abamnyama iSouth Africa yonke luzosiphelela ngoba siyithola lenhlonipho esiyideservayo nobukhosi bethu abuzuyithola lenhlonipho obuyideservayo bafowethu buzophela sigcine siphathwe iyona leANC eyenza kanje ngoba kwenza uSibusiso Duma ukuhluleka ukuhlonipha because thina siyabuka thina silalele thina amakhosi ethu uma ngabe khuluma because sifuna ukwenza ngendlela esisuke siyalwa ngayo thina njengabantu abamnyama njengoZulu. Uma uDuma ezokwenza lento ayenzayo ukukhombisa ukuthi akabuhloniphi ubukhosi kahle kahle angathi ubukhosi bakaZulu ubukhosi akabuhloniphi ngoba unamandla ngaphezulu kwabo njengepolitician. Nicabanga ukuthi ubukhosi bethu noma isintu sethu sizo survive yini ngaphansi kwalesi simo? Nanti ke la mlali khona isizwe samaZulu samaXhosa samaMpondo samaPedi samaTswana samaNdebele samaVenda nazo zonke engayibalile la ezendle emnyama ubukhosi bonke lobo mina nginesifiso sokuthi ebukhosini bonke bunxenxe kube yibo ke manje ubukhosi obuzokwazi ukuthi esintwini sethu njengabantu abamnyama asadinga ukuphathwa ngalendlela because asikwazi thina ukubuka iqembu lepolitiki noma abantu bepolitiki bengabuhloniphi ubuntu noma bengahloniphi isintu sethu bengabuhloniphi ubuholi bethu thina abantu abamnyama njengendle emnyama ngesikwazi ukuyimela leyo nto thina ebukhosini bonke obukhona nginesifiso mina sokuthi kube yibo obuncencayo umuntu omnyama phakame ukuthi ngomhla ka29 May avotela iMK la khona sizokwazi ukuzama ukuba nezwi because njengamanje sisenalo siphethwe ngendluzula manje sizokwenza intando yabo laba mhla ka29 May asambeni siyovota bafowethu. Le video le bafowethu ibhlungu kakhulu le video ukubona ubaba ongaka onjengobaba ubuthelezi ezothula ispeech esibalekile kuthina hayi bafethu bese zohlwithwa imic phambi kwethu angahlonishwa yena phambi kwesilo angahlonishwa yena kungahlonishwa isilo kungahlonishwa ngisho nathi njengendle emnyama okuchaza ukuthi asenazwi thina sihluleke ukuba nezwi politically sesongabi nazwi ngisho esintwini sethu njengabantu abamnyama phakama umuntu omnyama asambe ngomhla 29 May siyovotela iMK ukuze sakhe ushintsho ngento ezoqalwa yithi ukuzakhela ushintsho ngento ezovela ngathi ezovotelwa yithi okokuqala emlandweni wasemzansi. Phakama umuntu omnyama phakama ngikhathali noma ngabe luphi uhlanga asambeni bafana habe